Mu gihe hasigaye iminsi barirwa ku ntoki ngo u Rwanda rwakira inama ya CHOGM iteganijwe gutangiza tariki ya 20 z'uku kwezi, hirya no hino imyiteguro irimbanije mu mujyi wa Kigali, cyane cyane ibikorwa byo kwagura imihanda. Iyi nama nubwo hari abaturage bavuga ko batayisobanukiwe, bahuriza ku kuba imyiteguro yayo yaratumye benshi bahabwa akazi. Aba Ijwi rya Amerika ryabasanze ku muhanda wa Kacyiru munsi ya za minisiteri bari mu bikorwa byo kuwubaka. Icyo twungukiramo ni uko batanga akazi ku baturage benshi, bakabasha kubona icyo kwifashisha, bakarya, bakambara, bakagira ubu ko ndaza nkakora bakaduhemba, nubwo baduhemba bakerewe ariko baraduhemba. Iyi nama iri kuba twayibonyemo akazi, ubufasha twagira ngo muduhe mwadukora nuko mwabwira akaduhemba. Nkoze icyumweru kirenga ntibaraduhemba, mbese bari kuducikiriza. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali butangaza ko nubwo hari imihanda icyubakwa kugeza ubu, inama izajya kuba myinshi yararangiye. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo, Bwana Merari Mpabwa n'amaguru, kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika. Ku mihanda imwe n'imwe bimwe byararangiye, barimo harakorwa ibya nyuma nko gushyiraho za kaburimbo. Imwe rero irimo irarangira, irashyirwaho amapoto y'amashanyarazi, ndetse by'umwihariko hari n'imihanda imwe n'imwe twagiye tunatunganya ducishamo imashini itari imeze neza y'ibitaka ishobora nayo kwifashisha. Iyo mihanda turimo turayicishamo imashini kugira ngo ibe ari imihanda myiza, nayo iba ishobora kuba yakoreshwa igihe umuhanda runaka urimo ukoreshwa mu isaha y'ine cyangwa se mu isaha imwe n'igice. Ibikorwa byo gutunganya imihanda biragendana no gusaba abaturage bayituriye gukora amasuku ku mazu yabo. Aba twaganiriye bagaragaza ko ari ibikorwa by'abatunguye. Dutuye Kacyiru, batuye gukora amasuku kandi turagerageza kuyakora. Amasuku dusabwa no kongera gutera amarange ku bikuta ndetse no ku mabati. Uretse ko abaturage bamwe bavuga bati igikorwa cyo kuvugurura twari tutagifitiye bishe, bigasa nk'ibibatunguye. Ndabona ari nk'ibintu bishyashya, bizaba ari bishyashya ku byo mbona. Imihanda barimo bakora amasuku yose, ndabona wagira ngo biteguye nk'ikizi, ni wa mugani nk'umugeni. Sa nuko numva yuko ngo niba ngo nta muntu uzongera kugenda. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije avuga ko inama ya CHOGM itazahagarika ibikorwa by'abaturage nk'uko hari ababigizeho impungenge. Nta kibazo umuturage azagira cyo kuvuga ngo ndashaka kujya kwa muganga buri uko ajya kwa muganga. Nta kibazo umuturage azagira cyo kuvuga ngo ndashaka kugera ku isoko abura uko agerayo. Uburyo burateganijwe bw'uko umuntu ashobora kuzageraho ashaka kujya, ashobora kujya gusaba serivisi agomba gusaba. Mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali, cyane umuhanda munini uturuka ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe ugana mu mujyi rwagati, uri kubakwaho utuzu 20 abagenzi bazajya bugamamo izuba cyangwa imvura bategereje imodoka. Utu tuzu nitwuzura tuzaba dufite interinete, uburyo bwo kwamamaza ndetse tunatanga amakuru ashobora gufasha abagenzi kumenya aho imodoka zigeze. Mpabwa n'amaguru yavuze ko muri CHOGM hari bizaba bitarashyirwamo ariko ko bizagenda byongerwamo. Ibikorwa remezo birimo kubakwa mu mujyi wa Kigali biri mu mushinga mugari wo kubaka imihanda y'ibirometero bisaga 200 mu myaka 4. Gusa umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ntiyatangaje ingingo y'imari izagenda kuri ibi bikorwa nawe izava. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, iki amakuru. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zareze u Rwanda kohereza ku butaka bwa Kongo abasirikare 500 batojwe ku buryo bwihariye. Kurebana y'ingwe hagati y'ibihugu byombi kandi bikomeje guteza umwuka mubi hagati y'abaturage batuye Kongo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Aliya Sanka Darius abahiye inkuru. Ingabo z'igihugu ziramenyesha isi yose ko kuva igihe zafuze abasirikare babiri b'u Rwanda muri teritwari ya Rucuru, u Rwanda rwahinduye imyenda z'abasirikare bayo mu buryo bwo gushaka tuneka bafasha inyeshyamba za M23 iki hafi ya Bikenge muri grupe Majomba. Ibyo birego bikubiye mu itangazo ryasohowe mu ijoro ryo kuri wa gatatu na General Sylvain Kenge, umuvugizi wa guverinoma ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iryo tangazo igisirikare cya Kongo cyavuze ko abasirikare 500 botumwe wihariye b'u Rwanda bambaye imyenda ya uniform y'ibara riri hagati y'icyatsi kibisi n'umukara na uniform zabo zisanzwe boherejwe mu karere ka Canzo mu ntara ya Kivu ya ruguru ihana imbibi n'u Rwanda. Iri tangazo ryahamagariye abaturage mu karere gushishoza kandi bagatanga amakuru ku muntu wari we wese babona yambaye iyo uniform yavuzwe haruguru.
ruguru. Itangazo ry'ingabo za Kongo ryanavuze ko abarwanyi ba M23 bashigikiwe n'u Rwanda bagabye igitero ku ngabo z'amahoro za ONU mu karere ka Rucuro. Ibitero byakomerekeje abasirikare ba Tanzania bari mu butumwa bw'amahoro. Mu kubeshuza amakuru avugwa n'uruhande rwa Kongo, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yabwiye ibiro Reuters ko ayo makuru ari amahimbano, ko u Rwanda rudasubiza ku birego bidafite ishingiro. Ibirego bisha bya Kongo byongeye gutera ubwoba abatuye umujyi wa Goma n'utundi duce tuhegereye, by'umwihariko abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kwitwa ibyitso bya M23. Mahombi Samuel atwara moto yabwiye ijwi rya Amerika ko ahohoterwa aho atuye kubera ururimi avuga. Ubwoko bwose buvuga ururimi rwabo, ariko twe tuba ikinyarwanda nyine, ubwo twe tuba dufite ibibazo rero kuko tuba dufashwe nk'abanyarwanda. Nicyo kibazo dufite, ahubwo icyo turi gusaba ni Uwiteka kuturwanirira nta kindi. Abayobozi nibo bakwiye kudufasha muri iki kibazo dufite, ntawe twaruhisemo, nta n'ururimi rwacu ntitwakongwa kuruvuga. Twosaba abategetsi ahubwo bakatuvanirira amacakubiri bw'ubwoko nyine. Mu buryo bwo kwamagana ayo macakubiri no kwibasira igice kimwe cy'abaturage n'amakominota akomeye mu ntara ya Kivu ya ruguru agizwe n'abo moko y'Abandande, Abahunde, Abahutu n'Abatutsi, bagiranye inama n'abanyamakuru kuri wa kane bagaragaza igikwiye gukorwa kugira ngo amoko yose abane mu ituze no mu mahoro. David Karambi ahagarariye umuryango w'Abatutsi. Ndagira ngo mvuge yuko ubwicanyi mu burasirazuba bwa Kongo ntawe ubwishimiye, by'umwihariko rero twebwe nka kominote Tutsi twibasiwe n'ubwo bwicanyi. Iri epfo muri Sud Kivu, aho mwumva muri Haut Plateau de Minembwe, bene wacu barabishe cyane, abandi barabasahuye amatungo. Tukaba rero dusaba yuko leta yafata iya mbere kugira ngo yite ku kibazo cy'umutekano. Icyo nabwira abavandimwe bacu bavuga ikinyarwanda by'umwihariko Abatutsi, nabasaba yuko birinda kwifatanya n'inyeshyamba ziza kubarekrita, tubane n'abandi moko neza mu mahoro nta rwikekwe. Ubutumwa bunini bw'aya moko yose bwari ubwo gusaba ubwiyunge n'ubwumvikane. Frank Kakule ni umwe mu bahagarariye urubyiruko rw'Abandande mu ntara ya Kivu ya ruguru. Nous n'avons qu'un seul pays et nous avons le même intérêt et le nta bihugu bibiri dufite, dufite inyungu dusangiye kandi nini muri izo nyungu ni amahoro. Niyo mpamvu tugomba gukora hamwe tugashyira ku ruhande ibintu by'amacakubiri kugira yuko tugira amahoro arama. Nibyo twavuganye, tukamenyeshana yuko ibi bihe hatari iby'imirwano ariko iby'ubwiyunge, kumvikane n'amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Ntabwo ari ibihe byo kuvuga ngo runaka ni Umuhutu, uwundi ni Umundande, undi akaba Umututsi. Ibyo byose nta kamaro bifite. Twese turi Abanyekongo kandi tugomba gushyira ubwenge hamwe turebe ko twakemura iki kibazo. Nous sommes plutôt appelés à travailler dans l'unité, quelle que soit la communauté d'origine. Imirwano hagati y'ingabo za leta FRDC na M23 imaze hafi ibyumweru bibiri.